Shalom mabata haganupan, selamat pagi. Nalaho memulai kehidupan ibagas panorang on. Asediar ibu halihatan Tuhan hita, martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami, terima kasih Tuhan, bani pasu-pasumu ibagas pargoluhan nami. Bani panorang on Tuhan, sihol hanami ibu halihatamu. Tundui muna pasing inma Bapa, marianan ibagas suhur pikiran nami, mengajari hanami ibagas na mengarusi hatamu. Terpuji maham Tuhan, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo martarima kasih hubamu. Amen. Babainang hita haganupan, hatani na bata, nagabi ambilan bata, bani sogot ni Arion, ay mahumbani Efesus bindu sada, ayat 17 dan subani ayat 18. Sonon mahatani Tuhan ibasahon hanami. Andohar ibere na ibatani Tuhan ta Jesus Kristus, Bapa ni hasangapon in bani nasiam, tondui hapentaron, apa pangukapon laho manandasi. Say ipalihar na ibatama, mata ni uhur nasiam, ase iboto nasiam, ahado arta siarap kononkon, halani pandiloon niyay. Anjaha sonaha surung ni hasangapon, setianon na hunbani, bani halak na mapasing in. Sunay mahata ni Tuhan. Shalom mabata haganupan. Babainang hita haganupan, Rasul Paulus, terkesando ia bani hapor sayaon, pakon holong nataridah ibagas pargoluhan ni Kuria Efesus bani panorangin. Marhitehon ni ay do mambahen marmalas niuhur. Paulus mangida ay, jana martarima kasih do iya hubani Tuhan na ibata. Jana martonggo do homa Paulus hubani na ibata, ase ibere na ibatama tondui hapentaron hubani Kuria Efesus, ase dear homa panandayon ni sedea hubani Tuhan in. Dobay martonggo do homa Rasul Paulus, ase sa ipalihar na ibatama homa mata niuhur ni sedea, mata niuhur ni Kuria Efesus ay, ase iboto sedea, sonaha surung ni hasangapon, seteanon na humbani, ay mahumani Tuhan na ibata, bani halak na mapasik in. Jana sonaha sulur ni habagalon ni kuasan ni naibata bata na porsayaon. Maritehon ni ay haganupan on, ihorjahon naibata ibagas Kristus Jesus ay mabanit parmateni, parpuhoon ni, pakon parnaik ni hunagoriatas, anjaha undul iya banisyamun ni naibata bapa inagoriatas. Asi marhitehon parpuhoon, pakon parnaik ni Kristus, ay sebuah karya apa bukti kemenangan ni bani haganupan kuasan ni na itanoon. Mantaluhon haganupan kuasa na itanoon. Isa dari Rasul Paulus do sonaha penting ni pasal bahwa halak Kristen in maningon memiliki panandayon na dehar bani Tuhan in, panandayon na sitong hubani Tuhan na ibata. Asisedea, hasi hagadupan halak Kristen in, hagadupan hita halak na porsaya in, memiliki haporsayaon na tuguh. Na marhitehon haporsayaon na tuguh, hubani Tuhan na ibata, haganupan ay hubani halak Kristen, mampu menghadapi haganupan parutolon, ibagas pargoluhan ni. Jana dapotan hamonangan, marhitehon pertolongan ni Tuhan na ibata. Marhitehon panandayon na sitong, asit lambin toguh hapor sayaw ni haganupan halak Kristen in. Dapay ita haganupan Bapa Inang,
marhidehon hapor sayaw na toguhu ba ni Tuhan in, boy doho mendorong halak Kristen ay untuk mampu menjadi saksi Kristus yang benar. Saksi Kristus yang benar na laho man sahapkon, laho patugahkon, pasal habagalon ni naibata, hamuliaon ni naibata, jana kuasa ni naibata, na bagalin, na do mapaluah kon jolmain, humbani gomgoman ni dosa ay. Tahaganupan Bapa Inang, anggo ididah kita bani zaman sondahan on, boydo halani sibuk ni dengan berbagai aktivitas na idalan kon hita ibagas parguluhan taon mambahen ratarlalap hita bani dunia on, sehingga kita bisa merasakan kenyamanan dengan segala horjata bani namandalan kon ibagas kehidupan tain. Marhitehon kenyamanan tain, boido mambahen hita lupa akan pentingnya mengenal pribadi Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Terlalap bani kuasa di dunia, nyaman dengan keadaan dunia, mambahen hita gabe lupa untuk menanda pribadi Tuhan secara benar di dalam kehidupan kita. Ahdo penting ni panandayon hubani Tuhan na ibata. Panandayon na sitong pasal Tuhan in. Patubuhkon sikap parlaho pakon pangabak na sitong koma ibagas parguluhan taon. Dan pada akhirnya haganupan halak na porsayain, haganupan halak Kristen in, mampu gabe saksi-saksi Kristus yang benar, menjadi saksi yang benar, mengharumkan nama Allah di dalam kehidupan, marhitehon haganupan pardalanan ni golukni. Ase nagabe sukun-sukun hubata haganupan Bapa Inang, sudah benarkah pengenalan kita akan Allah? Aido nalaho ididah kita ibagas parguluhan taon. Sudah sejauh mana pengenalan kita akan Allah dan bagaimana pengenalan kita akan Allah? Amin martonggo hita. Terima kasih Tuhan, bani hatamu na doma izalo hanami bani panorang on. Tongon Tuhan, marhitehon panandayon na sitong hubamu, aido Tuhan mambahen lambin togu hapor sayaw nami hubamu. Ase lambin marlajar mahanami marhitehon hatamu Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ase hama Tuhan marhitehon tondui munapasing in Bapa, mengajari manogu-nogu hanami, ase ulang terlalap hanami bani hajengesan di dunia on, tapi dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalankan dalam hidup ini, lambin mengajari hanami ma Tuhan, lau mangida habagalonmu Bapa, ase lambin sitong panandayon nami hubamu, lambin tengeru hur nami ibagas ham, lambin toguha por sayaw nami hubamu, ase marhitehon ni ay Bapa, gabe saksi-saksi nadiar mahanami on Tuhan, untuk menjadi saksi yang benar, lau mansahapkon haganupan hatamu ibagas pargoluhan nami, marhitehon haganupan lahuan nami. Terpuji maham Tuhan, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo martarima kasih hubamu. Amen.